adwuma enti wobekọ community bia se niema bia nkoso empuntu dwuma bia ni ho nso ukọ galamsey site honom na akọhwe akonde akodo ye egu honom na nya asem kuma kra wo se wokọ ho na ehu pa nso odo a wo edi mo my Ghana nti na esese wo hwe no ono so na famu die no wo ye edi etu sa galamsey no ase enye no nko a wo san kyerɛkyerɛ nsɛm ahodo emu na eno a wabra Professor Bochi etna edwam ewo for God and country dwumadie so ena ma me hana bisiu edisa ensemi etudwa wo ka say ye dangerous am do for me ko na tuoto ma me ma ade esi ewo ho me sro o mo ti community na wo mo ka ofa asase no no mo tutua yo mo di kan de ni o mo di nsuo ene nseka ne maako then they terrorize them anacho that tutuo wo ho no obi adwane akọche ne ya ko ho no committee chair no not ho ye ni community ni shia no say o ma shia mpo wo mo area mo ya pata bi o mo ko sha hye wo mo yom committee meeting ena nkrofo ba ho wo mo ba ya no yetimu pie upia ne yegwa upia ne yegwa obi to China fo no wo mo picture wo mo aye no ba ko wo to mu and wo mo Ghana fe bi report say obi ato mu awu ko ye no na me fa abo bi te se mapoma me twede se na me to ye tutu ma na amem sesa ade no ponti ni china ni a eno cheke ni pakoma shim obemem na o chi ebi esi wo mo ko ye no wo mo di eni sia wo Hana Bisiu eye administrator Emma Minerals Development Fund. What no panon siaka sebo free Sompa 106.5. Nana kaja se complement na dawruma. Eni adaka sebo e baba som wachina baso tan. Entina wono nyama to wono mo ebewi akire na fe emra ne nano ekọ adetiao. Nana kaja se complement se enkan tro se. Adansie wo nioma papa de ononko anchan ane yagya tomu na abusuasa wopa iron rods roofing sheet plywood ana building wires de okwati no a baby abafa bia uti anye ya no akwakonya de edan no bebeba wiafe na ehunu na ensuo toy na eba be yira fawo ensuo betoy na odan ni begira gu na makaja se complemented de ne de eyedi twam na eye papa enu nti yato ne din se enchirima beba beto wo bewu wo na no nyina beba na dan ro de tie na tie na kaje se ne nsa no adwuma na wo se wo de brai se ko ba ne se wo sika sam kra ne wo fam a wo na obetena se aye nhyehyeye e de afa ho akra ne kuma se ene me ya wo de mo mfrey 0204 345 040 0204 345 secure sanitary pad. A secure sanitary pad obai. I was a dana den in our confidence level no etumi kwasoro. Na kwasoro say bra wo de secure sanitary pad this year yo ho. Na wo boso menwa so watumi age ne kama de ama wo. Na secure de no de enam se da soro kunti. We no ntaba na wo wa. Eya tente na efa ba bia. Enti enkwa bada. Sebo sume baso ama wo bra no ebeba na fei na leakage beba wo ba sha tare fita na ba ye hwemachima dabi secure sanitary pad ni agya tum enti senior high school sa wodo won mo ton pass wodo no wo kwa ya fa secure ka ho eno so woton a ekwantam ede ma wo sanse we no ehyema wodo dum ye no ne package ne kura no ne kumye no kumasefo nko mama excellent cosmetics wo ko aye Kumase edum pizza wonom anase kwada so estate taxi station wonom a wo behu mama excellent cosmetics wa fa ne doso puo enegu wono betumi akofa no dodo matu anase ne nkrunkrumo 0243 862158 0243 862158 medima for eba sentanie Dr. Time da so Dr. Wena de mera ne neto yade so bosome ba so na wotwe ba so na yade na tu ebe mem ensa ma bie mukura na asa agron so asempa ya kan sa no hwe wo be the stroke yade kwa medimafo eba center na ebra doctor de mra ne nato yade ne so no bosome no so na yade na yerako enti stroke na ha wo eyesisi yade waposo na ye wo ya diabetes na ha wo ana bema prostate yade age wo boso ama wo Johnson no entumi masa ne ye wo seba no mo jabro so ene na nko medimafo Dr. Time da so se wo de ebra na wonfa na wotwe bosome afe ento yade no so ebefiri wa kokora wa bra ensa ma biem enti yade no a wo bo ho ka no wo komedimafo eba santa won mo a etuose Accra wo pokuya se mayura ana kumase agogo wana government school no ana edi enhwani mu 0244 77 4282 0244 77
4282 na ne medimafo eba center eni enkomo ye gina we so ne yatan ye ho ya ba pinu a na akachiri Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Sase me free London, Eko US. Eh na no kra wo kru fra me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, Eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo dru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, Eko ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua e na obi an foforo ya o. Ba ko abu akwase paase kumase. E ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwo jesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and Adwoa plywood and just said about dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra we Akosua depo eni pokrasi de no kra to nchen a wo sa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road Femeso opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana ko jejesi company limited. Eko ba simprimo no. Medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o. Do. Na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa mesi aye fita sasrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. From Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso abeboye. Kweku, minim sawa yeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It don't need the view means a condom. The condom mulia then it's not on but double dose got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa, the said Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send me 2 months and 8 years cano. Me connection na and shut down koye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection na mu de wa wo de ba de kro wa ba do kro de ba do kro ya stroke nso de wo fa no small chese
Agyeiwaa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia Kumasi say omo agogo opposite government school no ena nkrahan so obepiem e wo Pokuase mayira kwan no so frɛ doctor 0244774282 and 0500727215 Midimba Herbal Clinic Wudima for ne hwa Sompa TV, Emma Akosua. Emma Akosua mpabusia da mwase. Yatwa so na yetufa sa okodie besamwa na fei yakọ obi manso ayo mama na nemusamsa efri match bosome na odeba no asumdue ye friend sa asumdue Israel adeba Gaza pepra so no enyade bi wo kora ne nyina no aye Israel ma no ntokwachanchan wa jase wan masasa ade aboso amenne nipa pi no anam so ehwere wan nkwa na ne ayetete atro se wo Gaza wo mo pepra so wan mu a Israel ma no wasa akwa kototo pa Odehyieba bi ama schools awudo bi ye bembenye no nipa pi no adane etukochana awon wankase kroso anam so ama desuafo binum so eho aka ye tete se nipa besemnum de ba bi a won moda no ano akwakoye den ye pa na womanfo baka ya na sentem wo no na America mampanyi ye Donald Trump ayi nhye se Israel ene Iran man no ko betumi atenase nante ase apam aye adwuma won montem na so nkame se won wo abanche kuro ya enyade etumi ye adwuma edema won monti akwakoye den se Israel man ba gi atomuo se wo mo ankasa akwakoye okofo sa no wo mbati ase ama asumdue mapa atumi aye adwuma enji sebra ye kasa die Gaza mpapra so no nipa ba se pepia kuma na akwakoye den dia ma won mum so obenya baabi ade wonti atuo abusia weiso na ye gina na ensema hodwa ye boaboa no de besomu no pei se ye kase ye boa edikan e wo Sompa 106.5 FM Accra na edi ehim e wo ya affiliate hodwa atwa o my Ghana eni amano no nyina ho ahia no so wutimi eti bia fei na waka ye ho a ensema hodwa ye de e besomu no pei no na ne yedi mu akoti ni bi ene se NDC ni NPP amnyoko no echitaafo bi ewe futu abaton peswa so edi bomu a na nya semkuma ni nyina efa nsafo ahodo a wo mo kire mu se ajanan bi e wo honom no wo mo mpene emu omanfo enkoso sanso ana Ghana Bar Association dia to aban no anim was judges and lawyers no wo so bambo ehuhia Asante Mantemu so private health facilities womo enkabo muko na efra ban se edru bra womo posti aban anapomdi adwumayefo akọ aban yaresabia hodo no a ya no womo nkai ankrankranfo no so nananu ahemfo bedwako ye wa agona nya krom traditional area ade aresho dia to aban no anim wase won mo bampo mu e wo se aban ye bibua na fei efa no hospitals ahodo no so osisibie na ebi eka ho ena yede ne nyina ebesumo anopai na KJC Company Limited wodi adansie ho niema ba wono ena eso yasene saranso ena secure sanitary pad wonso ekura ye mu midimafo herbal center no pay womo ede ayare shepa emo womanfo womso ebo ye chidom ena so no yede ekase bono ebra mu midin ede Adwoa Asare mene Akosua Agyeiwaa Kodie Boatin